tukimitirihan getha tafarira yake muri nayo keje ithaine ria thaa 3 o togo ndakora studio tuna mheshimiwa Kwenya kuma kuri tura ria Kinangofu county ya Nyandarua mujitekeria mheshimiwa tunagite ona ndo Kinangofu mujitekerie itanoria kiuria kia kwanyu turikie mabururi na riri na ndeto twamuramura na njoroge wa githiji magatheti-ini na tondu we ni uhigiriria maundu ni mabesha twakora ati fegi ni gutuongerera joherera ya roni mamekirie kibao na Central Bank ko ekirite 10 point something na iko mahete ati no mogere ginya inya no ru maruta maria mefegi mweshimiwa ndikani tukota ukobabia ru hatugwika ati niki kira tuma fegi behave ugu well gitumi kimwe kira tuma interest rate ciongererwo na nishikuongerwo how I can tell you without blinking interest rate no maka ire ongererwo na kuongerwo ni undu wa gitumi giki riria thirikari yambia gucindanira mbeca iria ci thini wa mafengi na ndora metagwo andu a kawaida tondu thirikari ni renda mbeca ni renda gukorwo i liquid ni renda gukorwo ina mbeca farifari nigetha hote gutwarithia maundu mayo na mbere ituike domestic borrowing ni ya batira muno interest rate no muhaka yongereke tondu riu fengi cionaga mundu ria raithi gukombera ni mundu umwe thirikari to thirikari guka yuge ndenda bilioni 10 mundu gwitoka mwaka getha na milioni yake emwe na uria ungikwenya nake 100 riake mone ucio wira ni muritu muno I would rather deal with this one client uguo naturally interest rate cikabatira tondu wa demand na unyite uria gugutaragiria uhoro wa demand and supply aikoro demand ni yaneneha muno ya mbeca umenye thogora no guo kwambatira uguo ni ku interest rate igathi iguru niguo kuko na mbeca nyingi muno ona gutiri andu agukomba andu mathia guthaithirwo ukaigwa interest ona ni yagwa yakinya 12%. So it is just about that demand and supply. Demand ya domestic borrowing by the government iguru muno ihinda-ini riri taru hekiru tuhetokagia thini wa bunge gitagwo MTDS medium term debt strategy irehagwo ni treasury marehete kindu gitagwo debt mix ya 50% domestic 50% foreign no ru ura tuthiete turana gikaro na CS wa treasury aratwira riu ni maracenjetie borrowing mix yo to 70-30 ugo ne kuga 70% ya bilioni magana magwanja ma 20 iria ciari kombo riu 70% cigukombo domestically kana locally ugo ne kuga ati kwina demand nene muno ya maroni thini wa mafengi maitu magukombera thirikari ugo mundu wa kawaida no muhake haririe ati ni kuriha interest iguru nigetha akimatch up no na interest ira cirariho ni thirikari haya ndakirigwa tukoimerera nako he mundu ragukararia aranjira iria bei iria Kinangofu ni kugweragwa ti kuongerereka niguo diarega ni kugweragwa tondu na production ni ongererekete tondu ukoretwo na mbura Kinangofu ni kurite muno no ure ndauga ni ati kuma riria twarutire kwendia iria ritire kinya 50 shillings no ni turendete ciringi 50 in fact ona kana niragwa I can tell you the list at the moment ndari muci Saturday na iria na gwitu ni thini turendaga ciringi 47 irio na ko ni rigwite muno no ga ciringi 45 tonu wega kwaria ura kuri at the moment today as we speaking na kwi dynamics ingi cira play out ona cigatuma ona bei iria riu ikigwe tondu andu ara maragura tondu wa mbure uguo yurite fara ni thuku taru andu nyeru matirahota kumira ndunyu njeru guthie kwa baramu kuria kia bareki guthie uguo njira farera turiga kuhigura na president tondu contractor kiria kienja fara ageita materials agicoka agithie na fara yo rathie kahora muno tondu mundu cio ti murihe thirikari ndiramya ikiri na thina wa besha no undu umwe ni ndirahoya thirikari no ni ati imenyerere muno maundu mara marehagira andu teithio haya tondu bei yo iria ndiragwa ati tondu ati thoko ni njuru itondoka guku Nairobi nimekuire kumiria na niki mohigoroga na president ndegwa fara mohigoroga na president ne fara ya higora guti kuhiguro ni ko launch on getha ya gwako riu ya bia gwako contractor riu akoretwa githie so slow okay taru andu biashara cia andu nyeru
cithukite gutire biashara irathi na mbere. Haya tukari horo wa bara mheshimiwa ino ya magumu theka irathi atia ni president arari ho weekend na araheana commitment ati ni guthi na mbere na gwako ni kuretwo giakwo ona kuro nayo ni ngi kuretwo giakwo kahora muno tondu yabirie gwako about 4 years ago na still no ya kago na tigwa kwera tifara njeru iyo ni fara irakiri ho no ku improve ago no ne yathie kahora muno. Aya ino ngiriu igeragira hari ya gwakanywe gathie nginya njabine ndirero ni yonekete marima farafare yo nayo ni twamirutire ndahotire last term ndahotire kome reclassify through lobbying tukimiruta kera ikio ni andu metao Kenya National Highways Authority Kenha na ona tigani uguo ndamirutire kera ngimitwara Kenha it will have been worse toru ni koretwo recapetwo oyagia marima kera ni maroka makamiri carpet no ni turetha besha nigetha fare yo yothe yuke yeherio leo ya iguru mathondeke base ringi tondu ni firite ni kirona ikigia na marima yakirwo miaka mingi mithurwa ni farashi gwitu ni cipaga mai muno nathi to mai gwitu ni maikaraga nathi no undu ria mwega ni ati at least tutingenege na muno tondu ni kuretwo kiripio ona korwo ni twetereire hindi ria guke kururwo yothe ikirwo ringi njera. Aya koguo raisi moko-ini ma Kenha moko-ini ma Kenya National Highways Authority Kenha tondu fara ina kera ni kuga atia kera ni Kenya Rural Roads Authority na niyo kera ni makoragwo na fara nyingi muno ici cia kera riu besha cikanyiha uguo kuga fara yo ateru gituike ni gwakwa fresh ni ikoragwo ari challenge na ningi fara ya kera ni kirathi gia thi na iria maraka low volume seal magekira karia kanini karami uguo kira maraka no foundation no fara ya Kenha ni class B na A ni fara ya gikiro kia iguru muno tru fara no turakire kuma Naivasha uka kinya haria githioro githafai na gucoka gutwika ni ru guthie kinya gatura ugerete njabine fara one ya Kenha no githiorore ni kuona ona standards cia ciri iguru na kinya wari na maundu mayo mothe ni makiri iguru. Titus Mwangi Board of Management Mutonyora asante sana mheshimiwa kwa kuboresha masomo katika shule zetu pamoja na kutujengea madarasa mazuri. God bless you. Thomaga ciothe njega nere rahura riu teyo ne ya gugwaka. Uliza mheshimiwa Kwenya daraja ya kuvuka Nyayo Hospital kutoka Engineer hapa Kiribas Academy ni aje? Dekebro tumucokerie kiuria kiu handu hau tutikoro na fara in fact tukoretwo twi canvas kana tukiranĩria na andu megwitwa county government nigetha tugure kamugunda hau nituraritira muthuri umwe mwena mugunda ucio na aranjira ni mararia na county nigetha amenderie no raitake mugweta ritwa riake nigetha handu hau hagie na fara no ya kumira kuma ha Kahuru building gwithii uguo nigetha eringe kinya haria njira-ini ya Moshari uguo toru njira ya kuingira Engineer Hospital ikoragwo ari imwe ugere mwena wa rugongo ugerete haria Karorha primary kana ugere haria kanthino wa KG riu hau hena mugunda wiho bati kuguru na hako no tadrasha tuturaka hena proposal to do for engineer na twikira municipality ni raheo chata nigetha tugie na tufara twa town ni twarami na kamwe ndika tu proposite no uri riu mugunda ucio taumiranite. Okay. Mankush ngedeka muno Pastor Kuria no wagwa kuona kenari to interest kina gofu Pastor Kuria uri ajoi geithia muhesh mwenda andu no twende gitawa kia murika muizi ni ndo wa security hare mwendado hare mwendado ni hare tawa kirune ni hekiritwo tawa ni muheshimiwa Rimui Kayani niwe MCA wa Githafai ward na tawa cio ni ndirawona hau no kuru hindu dukoretwo giakana to korwo hihi muhesh ithu ne kurima turimaga na rimwe ne tukurima waru ciakora bei njuru minji ciakora bei njuru na indo iria ingĩ tũrĩmaga mũgũ tũteithia atĩ atwarĩma twakora bei njega. Kama unenje wana thikĩrĩria ha tondu ni undu njokagira muno kira igacenjia urimi witu na andu matonge na mateithio ni urimi witu ndirĩa tukagia na uhoro wa storage ona ndikwenda kwari uhoro wa value addition ningi storage tu tondu we ni gwitu turimaga waru kimera
thutha wa mweri umwe ugatuika gutire waru na cirendio bei ona itaraiguika. Koro no tuhote gukorwo tuna storage facilities na maybe the national government na county hena kaundu mareka ga guthondeka aggregation centers. No aggregation centers icio cithondekwo such that twina cold room, cold facility. Akorwo no waru citu twarima igatuika gutire waru ona imwe yathie thoko ati direct. Iria ciothe cirithiaga thoko cigakorwo ni cikugerete through our stores nigetha to control the amount of irio iria ciroka thiini wa thoko. Uguo nitakuwa we going to be in a position ya control supply. Yes. Kurigana na demand ile koragwo thiini wa market. Uguo no ukorage ati akorwo ikunia ria waru twauga turendagia ciringi 4,000 throughout the year. Ikunia ruendio ciringi 4,000 nake murimi akerwo weterere hanini. Hena watho twathondekete mwega muno witagwo warehouse receipt system. Warehouse receipt system ya the mentality ya ati watwara indo ciaku thiini wa storage ira mwinayo ukarihwo 50% tondu ona fegi no ikuhe guarantee ya muthemba ta ucio ya iko ni cooperative society itondo irio icio ni ciarehwo na mena mati maybe after 2 weeks 3 weeks a month irio icio ni cikwendio na faida iguru. Balance murimi akarihwo ona akaigirwo mbeca cia bonus. Na nikio raigua county government mundu wothe uramenya uri areka kundu kuria ku producer go irio kindu kiria areka ihinda riri governor uri uramenya uri areka ara revive cooperative movement. Tondu ti through cooperatives maundu tamau mangihotekeka. Tunatoka aggregation centers ninde na wiki maitho na haria mbere how are they going to be run? Nitwaka cikarano atia nigetha gutuike atiriri ni ciateithia arimi ataiko andu acio ni manyitanite methino wa cooperative kwamenyeka ino ni cooperative society yako ni ya Muruaki arimi twina arimi 1,000 na irio ciao ni cio ici thoko ni weno no kuthondeka ati twathondeka common aggregation center ko ni ta Jafine gutuike ni hote yake na ngofu iri irio ciothe ciake na ngofu cithie hau. Ni direciria kwina feasibility study ifatie gwikwo njegega kuri yo tondu in fact we don't even need those big things. Turabatara cooperative in every ward kana igire tru engineer turi na Muruaki twina Kahuru akorwo ni Githabai kwina Karate wathie kundu gwitonya kio uthie ukore kwina South Kinangop Cooperative Society wathie Jafine kwina Jabini Cooperative Society kundu wathie kundu gwitwo Murungaru kwina Ororo Gwai Cooperative Society and they are known. Urashira fatara no ku empower taru Murungaru hena cold room yakirwo hau tene muno ka storage kega muno maheto mbeca ni show map ndire yarikio kinyo muthe governor Kimemi arokire aramirorera otukiwa tutethio ni thirikari na twina mbeca citu cia county ndinekwo ndu twetereire governor badilisha tuone what is going to do na facility yo tondu wiho ndirafatara ndu ngirafatara just a bit of improvement irio ciambie kureho na kwanza ru Murungaru wega wa era mine ati irio icio cia kinya hau thoko akone Nairobi cirathie magite ne kinya na agreement na KDF na aria angi andu magika value addition gutire gukaga rigi leadership ira hota kuona ati iyo ni opportunity igiteithia andu aitu. Haya thitima ngerwa atiriri kwi kundu tari thitima kina ngofu Karangatha ya muhuro Mbogua Ngoge kutoka Karangatha Kahuho ni ekwenda kumenya uramacurikira ati ya Mheshimiwa kwenye horo wa thitima. Thitima is a big issue thiini wa Kinangop na to Kinangop ni thiini wa Nyandarua County ni to mirwa thitima na Nakuru uguo na I can tell you tondu no ngigua tugishiana waheshimiwa. Thitima ni issue nene muno na tukoretwo turite president atuteithie atuhe affirmative fund nigetha tuhote gwikira thitima miciri ya gutari tondu kwari na vision ati by the year 2027 mici yothe ni igakorwo na thitima no at the pace ira turathie tutaru ndarorie budget itu mbeca iria turekirire ndugikona project makiria maithatu cia thitima uguo ndauga ngutwara thitima Kahuho kana Ndogonye kana raini icio cia Bongo tondu icio ni ruti imwe na iria ingi ndware Mutarakwa na Kihunguru kuria gutari ndiruka ni kairia kanini muno ndiragweta kina ngofu ingiambia gutarira kuma Murungaru na kuria mwihoti kundu gugwitwo Mugunda na kundu gugwitwo Kienjero tukio uguo twambatite kuria guothe gutari thitima Gatumbiriri
haria Kabata kundu kuingi kundu gutari na thitima ni turabatarira an affirmative fund taru becira twinacio this financial year tugwikira project igire ithatu cithire twetere ningi mwaka ungi ndutite wira munene muno thiini wa constituency ya Kinangop no tondu ni magira social media ni njitikitie ku inform andu ona ikiwa ndutite wira uriku kiuria kira giukaga thitima na thitima ni kindu very personal tondu ndihana farere huthagirwo ni andu othe ndihana githomo kiria wathondeka cukuru ni andu othe wathondekera thitima ingiraga mucii kwa mundu atari aramiona gutire wira murute so it is quite a challenge no turagire kume address we have picked up the same with the president turari na murata wakwa mheshimiwa Dede Nyoro ni chairman wa budget na turarikania ni uria tugwiteithania nigetha atukire tubesha thino wa budget tuhote kukifinance tumathina tuu tumwe thegio gitahiwa mwangiara njira ngori atiriri uria mheshimiwa Kwenya wa thuku hindi iyo iria riu magaciringi 30 irio cia ng'ombe ciumaga atia hindi iyo iria riu magaciringi 30 irio cia ng'ombe oracio cia magombe cikuhire irio icio one thing that we must appreciate na no wega twari umuthi na no ndimurie kiurio nake ndimurie atiriri hindi ria cukari umaga ciringi 10 tondu hendo ma ciringi 10 twarehaga bithi ya bia cigana muturire uthiaga wongererekete in fact tarona ona watu kana uko normalize uria kurika ni mbeca iria andu marariho ciriongerereka na especially tarugithi thini wa informal sector tutuga na horo wa formal sector tondu formal sector ni rugano rungio ni bara na nene informal sector last year kifarua andu marariho ciringi 300 na mere ma 50 umuthi kifarua ni ciringi 400 na ciringi 500 kungi food wa mahiga ararihagwo ciringi 1000 riu ni 1400 mundu wa moko ararihagwo ciringi 500 riu ararihagwo ciringi 700 muturire uthiaga wongererekete no wone from where we are coming from and again to no wega gu challenge na I like debates juria muthuri ucio oria kiuria kiu atiriri hindi yo twagura iria ciringi kana ona rio muga ciringi 15 he maundu maingi muno thirikari etekaga ndiari utiana githomo gia tuhu utiari na free medical kiria I mean thibitari twarihaga kwi maundu maingi thirikari ikaga riu matekagwo then ndio okay ugu hario maundu mangi ukirora he mundu tuka nake tukiaragia ndamuria atiriri kuma na jam ndamwira mama maguta rora ciringi 200 ndafa ngari cihurite bara ndamwira reke ngwire thinu ro ngika munene we ta mundu muthenya uria ugakirwo gugu macira marituhire witikio uguo ngoro-ini yaku mundu atiga guthie na mbere tondu mundu wothe uko determined ati life will never be easy okiraga agatuga na ngai wake na kumbere akamurathimira ku no tungikara ati to lament every day life is so hard life is hard it has never been easy no jauga atiriri thirikari ndikekira interventions iria cigutuma miture ya aido itu igacire haya wa mwisho mheshimiwa good morning Kamau na mheshimiwa Kwenya Tulaga Secondary School poor sanitation toilets are full overpopulated dormitories and a very high population in classes kwanza hiyo ya choo kuja it's a health hazard ono mudoto Kamweru Tulaga ukiugo horo mheshimiwa twire urio ugeteje Kamweru wa Tulaga gucira nderega cukuru tondu hena dormitory draka hau dormitory na muno ina capacity ya 200 beds na cukuru yo ira na thina na negugero haho na koro difati kugo guo tondu ya over admitire ciana ikiadmit ciana makiria ma capacity ria inayo to address it issue yo na tukera principal ya wikuo going forward amenyere ku overstretch capacity ya shukuru to rigi prima principal ne mekaga uguo makenda ku attract capitation itondu uria mundu na rutwo ingi no guo mbeca ciguka cie nyingi ira ciraheanwo ni thirikari and that was a big problem irari a challenge cioro ni turamakira na dormitory na no tuguthi na mbere na ku improve shukuru ni haneta commitment yakwa ndirari shukuru yo by the way okay na mucemanio wa AGM na tukirikania na ciari wa twarikanire uguo meterere ona no ma visit mathii makore hena contractor we site ona tigane burera muhaingicite kuingiria material gwitu bura nene na muno riu wakoro ni wirosho nure gucire no I am sure within the next like
3-4 months na cicoka cukuru January cukuru magakora cukuru njega thengi moshimaru gwenda ugio horo na tatwire thina wa Kenya niki thina wa bururi uyu wa rora gutiri bururi utari thina na ngwamba kuga uguo taru muthi u kama nigetha tugatiga kuona tu ati no ithu twina thina bururi witagwo America umuthi ona maigata speaker wa bunge witagwo Makathi umuthi gwikia tondu ni maraigwa mundu ucio ndaratwarithia bururi wa uria ubati gutwarithio uteti niguo thina uria munene muno ukoragwo na mabururi na ringi andu mangihingura matu muno to politics mathikiririe ni mekuigwa bururi tari guthira urathira na leadership has never been easy. President William Ruto damurora determination ire naona kwenda bururi wagirire at times mundu wothe uthuragwo president muiguagira tha na nikio ni ngoragwo na wira muritu muno kuga ati hure mundu uguo to ndramia responsibility ira mundu akoragwo nayo koro no tutwike andu patient andu matwike patient niguo ni turagira ihinda iritu but andu muga atiriri kana muthungu ugaga tough times do not last tough people do riu no mwaka twitikira gutwika tough twitikire ati president ura wikuo ena kioneki kia bururi uyu to turamuthurire irari tutika expect ati maundu mothe marera na iri ati ni mekuhinga umuthi twitikire tumuhe time he means well for this country kuria gutarathie wega tukamwira na ni njui he has a way of listening tondu ako kwe president ndio njui utendete praise and worship ni William Samoei Ruto I have dealt with him ukimwira ehe ground maundu ni different ni goga ground yo tondu nimetreka ndimithikiririo nani so that is the way so jokeria ndo itu ngatho ngikigo horo munene nikuhe nafasi ino niguo mushimo kumatungatira thino wa National Assembly na ndemere ati it is nothing is lost to focus andu amwe na ciana tuthomithie ciana citu andu ara turaruta wira reke turutanirie mawira-ine maitu jeshi ndamuthaitha itikira iturute wira tondu Ngai arathimaga wira wa moko maitu ndarathimaga kindu hatari niguo asante sana good thank you muno mheshimiwa Kwenya kuma kuria Kinangofu reke tukinyie ndeto au tondu ndona ndirito ihorane yo kana ndu atafarira yake muri na kenjoroga wa githijini ukamba tuthomera mohoro ni 3 na dakika 5 ni mundu wa ndumira ka video haha ka hede ithurano na no ageithio ni mundu witagwo Gratom ndagaithe kama na wakiambu haria na he muthuri ungi witagwo Kiriva ni akwendete muno ajira utirire taceragirwo rucini thengio ona ndakena ndamukira ngeithi ciao ni ka video ndatumirwo ha ni kongorora gai no ndona ni gekwanirira muno ni karwimbo karaino haha ka tugokira tene tidia lai ndwendete ngahiha muno